мен зұлымдықты өзіме арам қылғамын. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Жана сілердің ортаңорда да арам қылып қойдым. Бири-бириңерге зұлымдық қылбай жашағыла дейді. Бири-бириңерге зұлымдық қылбай жашағыла. Күштүлер өзгөчө, алсыздарға, еркектер өзгөчө, аялдарға, жетимдерге, алсыздар, орукчандарға зұлымдық қылбагыла, жүрөгүн орутпагыла, мазлумдун, зұлым чеккен адамдын дуасынан сактангыла, анын дуасы сөзсүз кабыл болот. Сөзсүз кабыл болот дейт. Бир окуя айтып берейин. Бир шаарда сакчылардын начальниги болгон экен. Начальник, охрана деп коён. Мада күч бар, бийлик бар, бардыгы бар. Бир şu balık karmağan kişini, balıkçı. Çoğun bir balık karmağı olgan eken, oşonu alıp koyayın dep. Anan aytты, бұл менің ақым, мен бала чакам багып отамыш, теричилик менен тибеле коюңуз десе, болуп эле алып салыптыр, алып алды. Алып алганда жүрөгү кейип, эми урушайын десе күчү жетпейт. Айтса укпайт, не кылат эми? Зулумдук чеккен бойдон калган. Тиги барган үйүнө эртеси күнү баягы начальниктин колу мына жери шиши баштаган. Манжасы. 2 күндөн кийин ушул ийриң басып, эмне болду? Деп ийриң басып, такыр болбой врачка барса айткан, бул коркунучтуу ийриң экен, азыр кесип салбасак, тиги алаканга өтүп кетсе, жүрөккө бар таасир тийип калышы мүмкүн. Мейли деп манжасын кестирет. Bir cumadan keyin akırın tarqaydı, alaqanın bardıq başka mancalarga ötedi. Oho, bu da o'sha chiqqanaqa cheyin chiqib ketishi mumkin, qo'y kesmasak bo'lmaydi deb. Alaqan polni kesiladi. Andan keyin naga tutkishini o'tmay turib, qo'lni o'tib boshlaydi. Bu yerdan kestiradi. Keyin bar turib, aqir qismini yerdan kestiradi. To'liq qo'li bilan. Sho'ng qo'li bilan tartib olgan ekan baliqni. Anan o'sha tigi vrachtaga bir Xudoy bergan kishi o'xshaydi, aytadi. Sen bunday болбошуң керек эле, чото ошо бир өзүң ойлонуп көрчү, бир туура эмес бир иш кылгансыңбы? Десе бул ойлонуп, унутуп деле калган экен, ага ошондо көп кылса керек да. Көп зулумдук кылса керек да, унутуп калган экен да, кимге эмне кылганын. Анан деп эстептир да, баягы балыкчы бар го, балык туткан. Ошондой деп анан эсине келип, ошону издеп чыгыптыр бул. Эми кайсы балыкчы каяктан табат? Кыскасы бар, таап, анан барып анан кейін айтыптыр. Ушундай деп бир колу кесик. Бир колу кесик жүрсө, не болду сизге? Десе, ушундай. Анан кечирим сураган экен, колун көрүп айтыптыр. Мен сиздин колуңузду көрүп кечирдим дептир. Эгерде колуңуз бүтүн болгондо кечирбейт элем дептир. Ушунча мен жүрөгүм орду, мени колуңуз бүтүн экен, ошон үчүн кечирдим дептир. Анан баягы начальник охрана айтат экен, агач, sen men şu balık alıp atkanda, şu tilingde kıymıldap atkan bolçu. Bir nese dep, özünün içinde bir süylep atkan eleng. Oşundan ne dep süyledin, aytçı deptir da. Mınday dep aytkan eken, mınday dep aytkanmın deptir aldı ele. Ya Allah, bul mağa küçüğün görsöttü. Sen dağı küçüğünü görsöttü, koy çuşağa dep aytkan eken. Bul mağa küçüğün görsöttü, sen dağı buğa küçüğün görsöttü, koyçu dep, uşunçayla aytkan eken. Anan özü bul okuya baştalganda, Uşu kolu jok kişi көчөдө чыгат экен, дагы шаардын көчөсүнө кыйкырат экен. Ким зулумдук кылса мени көрсүн, ким зулумдук кылса мени карасын деп эле кыйкыра берет экен да. Анан бирөө сураганда буга, эмне болду, эмне эле кыйкырасың дегенде ушул окуяны айтып берген. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, эмне үчүн айтып атабыз? Зулумдук кылбайлы. Мейли адам болсун, мейли айван болсун, пайгамбарыбыз айвандарга зулумдук кылган эмес. Biz bugün ayvan tiyakta tursun adamlar tiyakta tursun musulmanlar tiyakta tursun jakındardan dağı en jakın ayal zatına, ayalыбызга. Bul degen, bolboyt tuğandar. Bunun uşul jerde oturganlar, jumaga kelip atkanlar, biz her bir çöyrege barıp aytpasak kim aytar? Biz meçitten emne tarbiyani alabız, emne sözdü uğabız, elibizge emne jetkirişibиz керек? Meçitke gelip namaz okup, жүрөгүбүздү нурлагандан кейін, şu adamdık kasiyetli alaylı, ayvandık, jırtkычтыктар bizde ketsin dagы, жакшылыктарга ээ болойлу деп келип атабыз да. Şundan